Allez, on t'appelait mal la percussion. Allez, solo, yalla. Allez, on t'appelait mal la تمرتين تيلا ورايا. Zulchlaouen, c'est Nassima Tamidouane. Asegaq Lagroun Dagina de Sidi Aish, plus exactement de l'établissement Ania. Maintenant, Amar Moussedan Saadi la soirée, les gens de Sidi Aish, que j'adore, que j'aime trop. Et Salam Saadi, ils ensemble. Surtout le public du Sénégal sont vraiment magnifiques. وسان سواطا سما الجزمة تنتظم مشطح مقار ما كون زين عطيكم الصحة مي دار زعما ساقي حار غادا لي سور سان تسعد لا سواغي دون تغرتيني غير خالتكم تغشون تغرتيني الله الصغيريسة واسن براسك جاب وتصاح النوبة وميت كفا تدر نوتا ونروح Sans oublier bien sûr Widi Gqadchen Assegia باش تعدي la soirée bien sans oublier Ahnouj Pro nos photographies اللي انا سقيدنا ذاقينا خدمن vraiment magnifique travail اما كنوير اما لي مارياج وانا لي سيركونسيزيون اين تسعم ذا الفرح كونتاكتي Ahnouj Pro merci beaucoup الله